Kinongnya bat try truck hapo kalama jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Chantia Unit haka arvindo trek naitung arjabsan lalum jingalang hasaman lang hall kabadan halum bi sentu mi mentru hadian man nakaliang Deputy Commissioner ka East Chantia Hills District ula kular ban penbej ya kicing chungki halor ka kamkit ko bakentop nudu ka dor kamur kumjuru kicing yo trip hakani kicing lang lawan ya don lang kinongnya truck bat try truck na rilom khasi lambot president ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association Central Executive Committee uba Mas Landar Marngar. Hapakran sikilat patai kubor hadin belakut kejingilang u advisor ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association Chantia Unit uba Ardan ki talang ulito bakarai begila shim menta kalong bakin pa ikot kali syakakenuan bala pata Deputy Commissioner kenang baniyo benta kitkuk hapori lum Chantia. Kam ka Chantia Unit heni nagapor sigapor iwa penmani gani gajing ya ki negani gajing demand gayong i na bentaw hejing ito ga kit ka ba gayong i hejing ito wa gani ka kam kitkuk hagani ga Chantia Hill gayong i nagaliang gayong i hagajing ya lang ne ko wa dawai nagani gajing ya lang wa chimi ga bigarai ko wa hejing ito wa gani ga kam kitkuk saga Chantia Hills saga wa somiri gini ki RC gayong i wa yo no kitrok gayong i wa kit ya ga kam kuk hagani ga rilom Chantia gayong i hagani ga rilom Chantia gayong i emi kam wa ledli ki association dan nagaliang gayong i kam ga MC tuda Chantia Unit wa somir i gini gi kot sagawi nagi association ko em hai ha East Chantia Hill kam wa DC da pencet uhaka wa lead ya gani ga kam hejing to wa transport ya gani ga kam kitkuk ha kani ga rilom Chantia gayong i wa gajing somit RC gayong i ne wa ki kari gayong i depoy gi hadu kandes pa sejar dali wa nudo na East Chantia le ki membar gayong i dawan somit ki RC yung ki sedo sini tamjuk le wa ki unit ki oper gayong i hapo ga rikasi Chantia gayong i pra asison gayong i wa em ha ga Chantia Hill ini ha pramer bat kawi ga asison go em ha East Chantia Hill kita to ga i kam ga asison go ya krelang i kam ga MC tuda Chantia Unit ini te gi RC gayong i wo li somit i chagani ga East Chantia Transport Association wo lead ya gani ga kam hejing to kit ka ba yung ga cook hejing to wa gani ga kam kit cook gayong i kam wa da i nagaliang ga cook association ya ga dor go kit cook i te bat kam ju hagajing emlang UDC yang ga East Chantia Hill hagawa devi penbayi teleda jia wa nagaliang yung kiwa lead ya gani ga kam ha East Chantia Hill naga Chantia Hill Transport Association wa accept ki ya gani ka kam kit cook yung ikam ga unit yung ga MC tuda in galiang yung ikam ka jingalang go darai ne wo lai wo chimi ya senjam ko wa tange ni kam ka jingele ko wa upenjuri lan ni wo strategy Nagaliang ba Chem Kendai, Chief Advisor ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association, uyatu baglada pak jingtho rusi company Simen, bakinya perkat langru nak benta kit kaba halor ke Simen bak clinker kumjo, nomor babon ki try bat nongnya truck kila syak tak bah, naru bakang udo yang hak jela. Halor kani ke city bedai nak benta kit kaba halor ke Simen bak clinker, kila itu bagi cuba penban no ba Thomas nong tedu, ubala cuba ba amla ban ai trip yaki haki company Simen. Kumta halor kani kila shimrai ban thok biang dak city, balik Aishu Deputy Commissioner kumcu si company Simen balada kimpriang ikadik cingdawa kimban si ban penlong cingi wilayah perkat sepanggi Semen Kelengkar haden nang to bat ngila pa ya ketuga city bangila dap ya keren bat gitu giseng ar lajli tu seng ban haden nang ta bangila ya kendo bat gitu gi company barok gi Semen hapo ga East Chantia haden nang ta bat udisi ula ong bat ngi yang pembej bakin ai ban kit ban ba yang ngi ga MC tuda haden nang ta ngilawan bat ke city bakin jubab bat nomi noma Thomas nong tedu ba ula tho yang ngi bat jubab ba gimla ban ai yang ngi ban kit ban ma hapo ga mekha hapo ga ta ga factory jongki hapo ga
reja kata is jantia na da kaliang jongi ngi menne ngi la parkhat ngi la palan barok ga MC tuda ban ngi la ga jantia unit ban ngi la tho ya ga city ga wei bangin pha syagita gi sodisi bat kumjo syagita gi company la jia ba kim ngai ya ga ni ga jing demand jongi bat yo cook ya ga ni ga kelengkar simen bat da ki jia ba kim ngai tangi da darai bai bangin strike da ga tang e haden bangi la pe ya gi ni gi company ba pher ba wan hapok ga ni ga ri lom jantia jongi bat ngi la bo ya gi kali bat ya gi trok bat ngi kementa ngi la yo i bat ka berthei ka jing duk la do ba khang yo do yong tabat ngi jing do nong ko ba khro tam hapok ga ri lom jantia jongi bat ki badang duk badang ruspa tangi hang ne ngi la perkhat kum ga seng ga jongi ga MC tuda bat ngi dia perkhat cengai bat bangi ong bat ye gini gi kali company bala ki juthet apok gini gi company gi bat ki haduk gini gi Star Cement Dalmia tangi barok gini company bawan ha is jantia bat ngi ki la thet ye gi kali jongi bangin bat kumjo ye gi kit ya gini gi kelengkar bat kikit bat de simen kelengkar bat de kari company bat ngi la lot setel ngin yo tang si trip bat si benai bat ki bat tang suwan yo lot bat kum gini gi jai ngi bat ke sarkar bakan khmi bha ban paj ya gini ga bha ga imlang salang hapok ke state Meghalaya jongi bat yangi gi try ritai muluk bangin yo ban ya try lang ya ya kit ya ba ya gani ke jingkit jingba lapok ga state Meghalaya he jongi barok kowe Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya